Tega ne odvignu, sam te pokažem, da ima moč. Miličar Clark, dizel, 3 tone dvigne, v višino dvigne 3,70 m, do vrh teleskopa je višina 2,40 m. Pa je še kaj takega. Kadi ne, dela dober. Vilce so 120 cm. Nima pozicionerja, nima bočnega pomika, gume so še v redu. Tlele imaš komande za gor, dol, za nagib nazaj, naprej. Tukaj je armatura, ugla, se fajn vrti. Tlele noter je pa Perkinsov motor, dizel. Suh, pa dela brez problema. Inverter, naprej, nazaj, naprej.